Kamiglai State Pollution Control Board kabaha opo katanat Forest and Environment jong Sorkar Jilla hakini kakinti kalapai khmat shikawain kishnong kabakring bon bha kinong jong kai prathai man lagasnem kata shakashnong sora ban pinsngo tho pai ba halor kumno ban pinne pensa ya ka jingkho jingsuba ya ka saudong saukun jongani ka dong kathan Haga khat riu trik mentau banaya yong arajar arpun riu ke MSPCB ke lepelong de kejingyalang haga ying shong dorbar jong ke sora civil subdivision ban pensngau tho pai ba halor ban penne e kejing khoj bat kejing jerngam kishnong haga ni kathan ki bodon ni ki jaka jngo kai perthai da ka babu ru ya ka phang pedeng haga ktin nongwei ka boong clean sora green sora a collective responsibility for sustainable tourism Nakaliang ke MSPCB, ki balay don lang hagani kasngi, ki kenthup yung member secretary u Dr. G.H. Chermang, MFS, u environmental engineer u ba SM, ke assistant environmental engineer, kongsi pormen, ibal airu kajing batay halor kumno ban pentelun ye ki kam, ha ban penlang ye ki nyut ha ki jaka jungo kai prathai, bat nakaliang ke hima sora lawan mi khmat do acting chief u ba menjur lang majau. Hadin kajing yo jing batay negeriu shampang halor kapang kabalapo hakani kesngi kaladran ru kajing kali negeriu pai pa halor ki babun kimat bat kajing ajing mot ru negeriu rangpa. Mentabun ki kami pun sama mendong. Begitu iwan sesuatu yang tak blok elektrik balik ke iwan. Di ladran it's not every day. Sebab day menteri ubat Indonesia officer ibarat dalam facilitate begitu Indon kami di sini. Tadi di keluar ada expose pun dalam tak cepat. Condition ada kalau ada di nama terkadang suggestion kalau dia bahkan tadi benar perlu saya minta ini karena dan lagi pasal kata apa mulai kan. Lalu tu beri kondisi sih ये कभी बड़े बड़े उन्हें कम से कम चिप्स के फोन नंबर कहीं में ऑर्डर आउट की सो है तारीख आज का नवासन सही ini bersama kabut terasi dalam pemilihan dia. Kajing tu bukan sah ni jamba office jangi kalau ma ni kuat banyak trailang bat ke lima seorang. Dangshan kita ada launch ini ke green, clean and safe seorang. Nama orang ni iba tourist inflow kalau long masyarakat hadu kata-kata. Antara ngimdan pada ini facilities kumki landfill dan ini jagaban recycle. Temata ada ngipai yang di sekolah pang hakilai senam south senam kanbu juga jingnya masyarakat bang. Dan kata-kata orang iwan here sini dah kajing tu bang ini dia trailang berti bas ini. Kena bangi lawan juga kalat bandara yang ini ki recycle facilities ki babonjek ki hakabaya day bet ini ki driveways. Bat menta kalami sini ki kategori pertama bagi orang hapok solid waste management rules 2026 ki bagi special care. Kalau pun gidan cuma bawandra yakin ban tackle yakin ki solid waste agar apa in the form of RRC resource recycle facilities gitu. Mata kebaar depi pay ke septic tank nama palai inflow ki tourist kawandra definitely kawandra yakin ki euro 100 ke jaka proses kamdan. Kebaar ada ngina Kuar ban set up yakun gini ki FSDP Fikul Selaca Fikul Swiss Treatment Plan. Kabalai pada nama repack di plastik belum terkum ke awareness workshop yang iladan menda plastik i dari away ni ki major contributors ada ni ke pollution. Ni kuat bandra yang baik teknologi ke bagi orang plasma pyrolysis. Hak apa jadi ni single use plastik ilaban recycle ilaban your byproducts bandi. Dah haji isya keladan kawai ke unit ku bagi nadap ICT itu ban proses itu begini itu. Teladang ila ban la yakun ini dengan mendai ngi semir kan job aja. Teladang ila ban bu ini facilities ni long ki ban job aja. Dan ila ban i baka sisa baka tourism apa asara kan long sustainable tourism. Kene ka program mentasi ke di program apa menginahi masalah nasional. Satu ikut bahap hima pengedan ruang jangka komiti idan nak tourism komiti idan nak team train nam takkan ikut sebab
Kini ke jengwan jeng kini ke program rapan baik kalau sia ke jeng keku berkait jengmut. Nak kapan hampir susu sadupi bentah jeng kisnong kita. Kan nemde tang hargal jeng ka hima. Nemde kuat bahkan ni kan belum ke jeng tip ke jeng susu. Nemde bagi jeng koi jeng subah. Kajing jeng kipai ba ya kami meren. Kadai bandung na do kita jadi. Yang kisem yang kisnong kita. Nang ba upai ba dan membantu. Kini kajing penbek, nak kini ke meeting pemerintah kalau hi kajing tu kalau ban hikai, ban ai jenggut diberi mungkin nang ban joko ya kakoi subah. Nama kata kalau ke ba kongsan betul dan jenggut. Kalau ngomong ke respon juga senang. Response ngai iba kalau very positive response nama palai ngai bagi beri ke syong ki klami sini citai kia simenta ki kili jingkili ki cross question tangai nakane ba kajing pau ba syaba ngai bagi beri isim kia bai. Kayak ki sebab lap aku juga terak bagi kayak jing ki bagi kendo pantai lah kami ni ke pollution. Em kajing hi kalau ba ki ong bakila ban control de ki local andre le beri uwan syaba open jabo kan kame na babale de singkno kan ha ba ki traditional bagi traditional gila hai ne let's say bunja gila ban mi andre le ki tourist bawa syaba ki cooperate kalong ka ba nama lagi ki thu anda gila ya untuk ki member jong isnong ki keren ki pesun thu ki skap ta kan ko teman ngila ai jengu de ki la dan kum kini kila pan bu ya juga cegit apa mau kudang hakaba jisha kalau sarkar jala kalau ada notify gini plastic policy on tourism bagi kata green deposit hakaba kinongwan ban siapa di bawah plastik de ban deposit cispa kita dan lagi manra yang itu plastik kalau kinyo yang refundable lada kimla cuba manra plastik ila du itu bisa kepada kata kerkom kalau nila man control kan nama man koi tu dengan kamu fund lada kini fund diberi anda geladap siu kiman raju apa dan kamu tu bisa bantu kilim itu tengah jika berada berat